Smarački komentar ubačen je kako bi se sačuvala monetizacija. Ukoliko ne želite slušati, prebacite na klipovani dio videa. Uživajte. Nalazimo se u vremenu izopačenih vrijednosti. Nalazimo se u vremenu kada je sve postalo normalno i ništa nas više ne može iznenaditi. Tako je postalo normalno i da muškarci sve više gube na svojoj vrijednosti. Zbog izopačenih vrijednosti muškarci su postali kao psi koji povijaju svoje glave. Baš zbog toga Nuni nam je u svom streamu očitao jednu lekciju. Objasnio je kako treba imati svoj stav i pričao je o tome kakav će život imati sa budućom ženom. Pa poslušajte. Znači, gubi se ta muškost neka u 3 pičke materne. Braćo, budite svjesni, vi ste muškarci. Znači, muško ste, glava ste, jebem mu majku, mu jebem ja. Ne dajte da manipulišu s vama, da vam jebu nane, da ovo, da ono. A zna se, bolam, ba ja sam rekao, ako Bog da kad budem ženu imao jarane, nebitno. I ja ću radit, ako Bog da i ona će radila, kaže, brate, zna ste šta je ženin posao kad dođe u kuću, brate, kuhat ćeš. Brate, ja sam takvog razmišljanja, sad će neko sad me napast, odi žena, ovo ono, one će se upalit, jer nisu normalni u zadnje vrijeme. Brate, normalno da ćeš kuhat, da ćeš prat veš, brate moj, da će se brinit o stanu, o čistoći, razumiješ, brate. To je normalno, brate. Koliko god vam zvučalo grubo, ovo je prilično ispravno. Doduše, možda bi samo trebalo raspodijeliti neke stvari ukoliko je žena zaposlena van kuće. Ovo je zasigurno bolje i normalnije nego recimo današnji swinger parovi i tako dalje. Takvi će naravno tražiti da hejtaju ove stavove, dok oni rade 10 puta gore stvari. Ali pustit ćemo kraju te budale. Vi svoj stav po pitanju ovoga napišite u komentarima ispod. Do sljedećeg gledanja imate pozdrav od Nedatora. Ćao!